الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Prkosna i lijepa, jedina, nikad pokorena Bihaćka ili kako je zovu Cazinska krajina, znala je na svoj način primiti svakog musafira. Na proputovanju kroz ove krajeve vjekovima se znalo za dobra konačišta, toplinu ahara i miris behara. Ovdje je ezan uvijek pozivao na činjenje dobra, na zahvalu Bogu i ispravnost puta. Ljudi ovi, Bogu zahvalni, stoljećima su trpjeli, izlazili na ljute megdane džahilima i munaficima. Ovdje je data riječ teška i obavezujuća. Miran i dobroćudan pogled znao je cijeniti svoje i poštovati tuđe. To su Krajišnici kroz stoljeća brižljivo njegovali.
Bihaćka krajina je nešto više od običnog geografskog pojma. Ona je srce Bosne. Ona je prva bosanska kapija na sjeverozapadu zemlje. U historiji dobro poznati toponimi Bihaća, Cazina, Velike Kladuše, Bosanske Krupe i Bužima, u posljednjih su se nekoliko godina izdigli iznad običnog. Napadnuti smo mračnim silama fašizma, koji želi ugasiti naša ognjišta, ugušiti ezan sa naših minareta, opesiniti zemlju koja se od vajkada abdestom kvasila i sa koje svi putevi vode ka svevišnjem Allahu, našem Sarajevu i islamskoj braći. I zato danas naša mladost piše i poručuje: ovdje ima ljubavi za 100 godina mržnje, ovdje ima volje za 100 godina rata, ovdje ima more želje da se istraje na Božjem putu i pobjedi. Muslimani su oduvijek bili neustrašivi ratnici i humanisti. To su potvrdili i na ovom komadu zemlje Bosne. Preko 300.000 duša na Bihaćkoj regiji Allahovom milošću stvara svoju državu, potvrđuje svoje korijene, ljubomorno čuva svoju tradiciju, vjeru i kulturu. Zbog te naše odlučnosti zvali su nas i prozivali raznim pogrdnim imenima. Nažalost, i Zapad se ponekad priklinjao tim ružnim nadincima narodu koji želi ostati ono što u istinu jeste: Bošnjak po nacionalnosti, musliman po vjeroispovijesti, humanista po opredjeljenju. Nadjeli su nam ime mudžahedina ne shvatajući koliko su u pravu. Željeli su se narugati, ali izabraše krivi put. Mi zaista jesmo borci na Allahovom putu. Za prave vjernike borba na Božjem putu treba da bude sveta dužnost. Na ovom području ne vodi se samo oslobodilački rat. Ovdje se bije bitka za nacionalno osvješćenje i potvrđivanje, za državnost i državno-pravni okvir koji će omogućiti našim ljudima životne uvjete u skladu sa civilizacijskim dosegom, koji će im omogućiti mir, progres i blagostanje. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnje smrti, se ne bojimo. Ako treba život da ti za šahadet poginuti, ako treba život da ti za šahadet poginuti, smrti se ne bojimo. Ako treba život da ti za šahadet poginuti, ako treba život da ti za šahadet poginuti, smrti se ne bojimo. Kada krenemo u vodu, tekulom se branimo, putem vire mi učimo, ne pomoć tražimo. Kada krenemo u borbu, tekulom se branimo, putem vire mi učimo, ne pomoć tražimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, dati život za slobodu, nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnje smrti, se ne bojimo. Ako treba život dati za šehadet poginuti, ako treba život dati za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. Ako treba život dati za šehadet poginuti, ako treba život dati za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. Poginuti čista srca bez grijeha jednoga, to je želja mudžahida, vanika Allahova.
ti čista srča bez grijeha jednoga. To je želja muđahidova nika Allahova. Mi smo vojska Allahova, za istom se borimo, da ti život za slobodu, nikog se ne bojimo. Mi smo vojska Allahova, za islam se borimo, da ti život za slobodu, nikog se ne bojimo. Borimo se sve do zadnjeg, smrti se ne bojimo. Ako treba život da ti za šehadet poginuti, ako treba život da ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. Ako treba život da ti za šehadet poginuti, ako treba život da ti za šehadet poginuti, smrti se ne bojimo. Volimo te, Bosna naša domovina jedina, mi ćemo te odbraniti od dušmana tvojega. Volimo te, Bosna naša domovina jedina, mi ćemo te odbraniti od dušmana tvojega. Mi svoga pa volimo, njeg snagu volimo, mi svoga pa volimo, njeg snagu volimo, krenimo na dušmane, vidimo Allahu Ekber, krenimo na dušmane, vidimo Allahu Ekber, krenimo na dušmane, vidimo Allahu Ekber. Duh naše vjere snažno je integriran u bošnjačko biće. On oplemenjuje i nadahnjuje naše vjekovne težnje. Sa naših minareta ezan će se Božjom milošću slušati i kroz naredna stoljeća. Mi smo muslimani, a svaki naredni pridjev kao što je onaj evropski ili bosanski može biti suvišan. Na svakom koraku putujući ovim prelijepim krajevima možete dobiti potvrdu za ove činjenice. U Cazin gradu uspješno djeluje medresa Džemaludin Čaušević. Naš narod zna cijeniti svoje heroje. Krv naših šehida prolivena je na svakoj čuki ove prelijepe krajine. Oni i njihova dobra djela ulaze u historiju borbe jednog naroda za slobodu, čast i dostojanstvo. Muslimani ne tuguju, ne plaču. Za nas je smrt početak novog, boljeg života u kojem ćemo uživati blagodeti svojih dobrih dijela. Dobro djelo i za sebe i pred svoju dušu ostavili su mnogi naši šehidi. Ovo je još jedan naš gazda. O njegovom junaštvu i djelu znaju njegovi saborci. Kada je vidio kako je teško ranjen, a misleći da je pao u ruke autonomaša, htio je da baci bombu podase. Naša vjera brani oduzimati sebi sam život. Međutim, to spada u domen najvećeg junaštva. Ne dati sebe autonomašima. Poginuo je u borbi protiv posrbica i najvećih izdajnika našeg naroda. Topalovića sam upoznao dosta kasno. Međutim, dao je svoj mladi život od 22 godine za slobodu svoga naroda, za svoju državu. Malo je takvih junaka kao što je Asim. Koristim ovu priliku, slušajući odjek ovaj koji smo malo prije izgovorili, da se obratim i da pozovem i da upozorim nas sve, ne bude li smo jedinstveni, ne budemo li stisnuti šaka, svi složno krenuli u borbu za naš narod, za državu, za našu slobodu, mi nećemo opstati na ovom prostoru. Srbi su htjeli da nas unište, ne da nas protjeraju, nego da nas unište na teritoriji Bosne i Hercegovine. Prije nekoliko godina fašizam pravoslavlja to je uradio sa muslimanima u Bugarskoj. Protjerivali su iz Bugarske u Tursku. U Srbiji više, malo je džamija. Na prostorima Slavonije nema ih. Od rijeke Une do Travnika, do Doboja,
nema naših svetinja. Ostalo je na ovom prostoru ljudi koji su protjerani sa područja gdje su sada Srbi, su bez korijena. Jedan od njih sam i ja. Ja nemam dokumenta gdje sam rođen, odakle sam, nego samo bitišem kao živo biće. Prema tome, ovaj prostor Sazinske krajine, gdje su sada još naše džamije, naši mezari, to je taj korijen koji ne smije da padne ni u srpske ni u prosrpske ruke. Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Tekbir! Allahu Ekber! Na svečan i dostojanstven način, a u povodu velikog praznika Kurban Bajrama, danas je u mjesnoj zajednici Vrsta otkriven spomen nišan šehidu Adilu Bešiću, čovjeku za čije ime je vezano stvaranje i razvoj oružanog otpora na području Bihaća. Svečanosti su između ostalih bili prisutni gospodin Atif Tudaković, komandant 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine sa saradnicima, Franjo Grgić, zamjenik zapovjednika glavnog stožera Hrvatskog vijeća obrane regije Bihać sa saradnicima, predsjednik Skupštine okruga Bihać gospodin Hamdija Kabiljagić i drugi istaknuti gosti. Pred velikim brojem posjetilaca, uglednih gostiju političkog i vojnog života Bihaćkog okruga te Adilovih saboraca, uspomene na lik i djelo evocirao je gospodin Mehura Selimović. Adil Bešić bio je ponosan što je u svojoj vojničkoj karijeri mogao stajati na čelu jedinica koje su branile i brane slobodu, čast i dostojanstvo bošnjačkog muslimanskog naroda i čovjeka kao univerzalne vrijednosti. Boreći se srčano u jedinici 2. muslimansko-hrvatske brigade, Adil Bešić je iznova promovisao najveće ljudske vrline, zatim odlučnost i rješenost da se odbrani narod od prijeteće najezde fašizma. Čast da otkrije spomen nišan Adilu Bešiću pripala je brigadiru Atifu Dudakoviću, komandantu 5. korpusa Armije Republike Bosne i Hercegovine. Toplo pozdravljen od prisutnih, gospodin Dudaković je istakao da je ovo prvi put u historiji našega naroda da se na dostojanstven način, na način primjeren našem duhu, vjeri, tradiciji i kulturi, odaje počast herojima kakav je nesumnjivo bio i ostao Adil Bešić, nosilac između ostalog i visokog ratnog priznanja Zlatni ljiljan. Koliko je živo sjećanje na lik smirenog, hrabrog i odlučnog komandanta odreda Vrsta, kasnije bataljona u 2. muslimansko-hrvatskoj brigadi, svjedoči i činjenica da najveća kasarna u Bihaću nosi njegovo ime, te jedan bataljon u 502. slavnoj brdskoj brigadi. Gospodin Dudaković je govorio o herojstvu Adila Bešića ispoljenom u bitkama na Lohovskim brdima i Gradini, kada su naše jedinice prvi put osvojile ratni plijen, ali i pokazale agresoru da je ovaj narod spreman da se brani i odbrani. U toj plemenitoj borbi istaknuto mjesto pripada i Adilu Bešiću. Amin. Euzu billahi minash šeitanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdina as-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alayhim. غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Neka mu je veliki rahmet. Bismillahi, Allahu Ekber. Allahumme haza minke ve leke inne salati ve nusuki ve mahjaja ve memati lillahi rabbil alamin. La šarike lehu ve bizalike umirtu ve enne evvelul muslimin. اللهم تقبل مني كما تقبلت من إبراهيم خليلك ومحمد عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamu alaikum, islamska braćo, Bajram Mubarek, šerif Olsu. Meni je posebno zadovoljstvo i predstavljam čast što i na ovaj način mogu vam čestitati naš Bajram, a ujedno
i da vam kažem da ćemo mi sad prisustvovati činu klanja kurbana. Mi smo se obavezali da po islamskim propisima izvršimo tu obavezu. Vaša bogobojaznost je iznjedrila i dvije ljubavi. Jednu ljubav prema Bogu Đelešanuhu, a drugu ljubav prema pripadnicima oružanih snaga BiH. Svakako da će ovi kurbani dobro doći za naše borce koji i ovog momenta naslonjeni na ledene cijevi puške čuvaju svoju domovinu Bosnu i Hercegovinu. Mi ćemo na tom putu, inša Allah, ustrajati i nikad i ničije roblje nećemo biti, jer smo ponosni i na svoju vjeru, na svoju državu, kulturu i na sve ono što pripada jednom narodu. A mi smo u istinu jedan dobar, čestit i ponosan narod. Ovi kurbani koje ste vi namijenili, mi ćemo izvršiti čin klanja po islamskim propisima, s tim da vi znate da bogobojaznost ide Bogu. Ova kurbanska krv pašće na našu bosansku zemlju, a meso će pojesti hrabri branioci i ako Bog da osloboditelji Bosne i Hercegovine. Komandant i komanda 5. korpusa je s posebnim zadovoljstvom izašla u susret na ovaj način da je pokrenula sve svoje službe da bi se ovaj čin izvršio što uspješnije. U životu muslimana Bajram žrtava zauzima posebno i vidno mjesto. Naša povijest nas opominje i upućuje na žrtve preko kojih će se doći do uspjeha. Samožrtvovanje mora biti osnovna smjernica u angažiranju i radu svakog muslimana. Današnji muslimani imaju vrlo odgovornu i delikatnu dužnost da svojim djelima ožive islamsku misao, da se žrtvuju za svoju vjeru, za svoj narod, državu, kulturu i običaje. To ne smije biti samo naša želja, to mora biti naša dužnost i naša sveta obaveza. U izvršenju Bajrama žrtava pruža nam se dragocjeno iskustvo i daje osnovne smjernice Ibrahim a.s. On je bio spreman da žrtvuje svoga sina Ismaila a.s. Upitajmo se, jesmo li mi spremni i koliko na žrtve? Koliko smo spremni žrtvovati za islam, za najsjajniju budućnost ljudskog roda? Upitajmo se koliko smo spremni u istinu biti muslimani. Pomažemo li svoju braću i sestre? Poštujemo li pravo slabijega od nas? Imamo li dobre namjere? Živimo li od halal stečene zarade? Ustupimo li stolicu ranjenom borcu? Jesmo li spremni priznati vlastite greške? Jesmo li spremni kazniti i oprostiti? Jesmo li spremni žrtvovati i biti žrtve? Ne zaboravimo, ko se ne brine za opće stvari muslimana, taj nije musliman. Kaži, srce moje, ne čujem te, to je tvoje.
Kaži, kaži, srce moje, ne čujem treptaje tvoje. Daj Allaha, neko nije, kaži meni srce moje. Daj Allaha, neko nije, kaži meni srce moje. Gospodaru ti svetova, nek me budi pjesma ova, pjesma srca puna zora, dok ne crkne se iznova, pjesma srca puna zora, dok ne crkne se iznova. Kaži, kaži, srce moje, zar ne vidiš pute svoje? Kaži, kaži, srce moje, zar ne vidiš pute svoje? Ovaj svijet ostavite, kaži meni srce moje. Ovaj svijet ostavite, kaži meni srce moje. Gospodaru ti svetova, nek me budi pjesma ova, pjesma srca puna zora, dok ne crkne se iznova, pjesma srca puna zora, dok ne crkne se iznova. Kaži, kaži, srce moje, bit nevjerno, zar je bolje? Kaži, kaži, srce moje, bit nevjerno, zar je bolje? Gospodaru, ti nebova, kaži meni srce moje. Gospodaru, ti svetova, kaži meni srce moje, 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 kaži meni srce moje. Armija Republike Bosne i Hercegovine, u kojoj se bore pripadnici sve tri vjerske zajednice u našoj zemlji, pokazala je visok stupanj vjerske tolerancije. Bošnjaci muslimani nadahnuti su kuranskim učenjem i u mnogo čemu slijede upute koje su i u borbi propisane vjernicima. U vrijeme ideoloških razvalina, naši borci prihvatili su tekbir kao borbeni poklič. Tekbir lebdi krv u žilama nevjernika i neprijatelja, daje snagu našim borcima, ulijeva povjerenje i duh pobjede. U svim našim kasarnama osigurani su uvjeti za vjerski život,
a vjerske manifestacije prerasle su u kult zbližavanja, osjećaja duga prema Bogu i domovini. Mjesec Ramazana ima posebne draži, naročito među pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine, koji po dobrom starom običaju znaju pripremiti iftar, kakav je i ovaj u jednoj od naših jedinica. Narod Cazinske krajine iznjedruje 5. korpus, po svemu jedan od najjačih korpusa u Armiji Republike Bosne i Hercegovine. Suština vrijednosti ove mnogoljudne vojne formacije ogleda se u znalačkoj borbi u okruženju, koju ne bi izdržale ni formacije jačih svjetskih armija. Svaki oslobodilački rat, međutim, ima svoje osobitosti. Osobitosti borbe 5. korpusa ogledaju se u herojstvu, otimanju materijalno-tehničkih sredstava od neprijatelja, osloncu na vlastite snage, unutrašnje rezerve i raspoložive potencijale, te stručnu domaću pamet. O 5. korpusu mnogo se piše i govori. On uživa respekt širom Europe, brojne simpatije i podršku. Ovom prilikom želimo vam predstaviti samo jedan aspekt uspješnosti 5. korpusa. U njemu se krije dio odgovora otkud tolika snaga, umijeće i odlučnost. Narod Cazinske krajine na najbolji način demantuje sve teorije i uvriježene vojne doktrine, izgrađujući svakodnevno svoju bosansku vojsku obukom mladih vojnika. Riječi zavjeta do sada su dali pripadnici 12 klasa mladih regruta. Ovo je samo dio priče o 5. korpusu Armije Republike Bosne i Hercegovine. Zaklinjem se da ću braniti nezavisnost, suverenost i cjelovitost Republike Bosne i Hercegovine. Da ću savjesno i disciplinovano izvršavati sve obaveze i dužnosti pripadnika armije Republike Bosne i Hercegovine. Da ću braniti njenu slobodu i čast. U toj borbi istrajati. Čestitam vam na upravo datoj zakletvi. Riječ ima komandant 5. korpusa, brigadir Atif Dudaković. Vojnici, čestitam vam na svečano datoj zakletvi. Dragi roditelji, građani, braćo i sestre, danas mladost Cazinske krajine stoji ispred nas. Mi moramo biti ponosni što nova generacija naših regruta upravo je stasala i dala i izgovorila sve te riječi kojim će braniti svoj narod i svoju domovinu. Po prvi put bosanski vojnik bori se na i za bosansku zemlju. Naši neprijatelji očito su nas podcijenili u svojim procjenama. Prevarili su se. Htjeli su da nas protjeraju. Htjeli su da nas unište. Međutim, dokaz da je narod neuništiv je upravo ovaj veličanstven skup naroda Koprivne, Cazinske opštine i Cazinske krajine, koji je došao da da ne samo podršku, nego i da gleda najmlađe sinove svoje krajine kako stoje u stroju, spremni da daju i najsvetije što čovjek ima, a to je svoj život za odbranu svoga naroda i svoje zemlje. Prema tome, vojnici, vi ste izgovorili svete riječi, riječi koje vas obavezuju da morate istrajati na putu za koji su dale živote 100 naših boraca i za koji je 1000 naših pobijenih protjerani širom Bosne i Hercegovine.
I zato mi moramo istrajati, mi moramo izdržati, da imamo i mi svoj komad zemlje nad ovim nebom, kao i ostali narodi Evrope. U našem narodu desilo se i to da smo došli u sukob s najvećim izdajnikom muslimanskog naroda, ali pobjedili smo i sami sebe. Prema tome, dokazali smo da nećemo biti ničije marionete, da nećemo biti ničije sluge, niti robovi, niti grobovi, nego slobodni sa svojim zastavama, sa svojom tradicijom i sa svojom domovinom. Vama ostaje da se vojno stručno osposobite, da budete sposobni da izdržite u svakim uslovima. Mi smo se suprotstavili daleko brojnijem neprijatelju, ne samo po kvantitetu, nego i u tehnici, ali dokazali smo da bez oružja, bez opreme, možemo da im se suprotstavimo. I onda, kad nismo imali korpus i kad nismo imali pušaka i topova, digao se narod Cazinske krajine da ne dozvoli da bude uništen na ovom prostoru. A sada imamo naš korpus, imamo i mi oružje i nećemo dozvoliti više da se ponovi ni Foča, ni Goražde, ni Jajce, ni Zvornik. To smo mi sada u stanju. Nadam se, kada je cijela međunarodna zajednica shvatila ko je agresor, kada se trude da ipak se nađe pravedan mir u Bosni i Hercegovini. Međutim, vidi se ko neće taj mir, da ćemo morati i mi učestvovati u cjelokupnom oslobođenju naše domovine. I zato, vojnici, neka vas ove riječi koje ste izgovorili obavežu da znate da iza vas stoje vaše sestre, vaša braća, naš narod i da morate istrajati, da morate izdržati. Neka vas ratna sreća i put prati. Hvala. Efendija Skenderović Muhamed, savjetnik komandanta 5. korpusa za vjerska pitanja. Bismillahirrahmanirrahim. Meni je danas zadovoljstvo i posebna čast da sam ovdje i da vidim moju bosansku vojsku. Ovo je veliki dan i u vašem životu. Vi ste se danas zakleli Bogu, narodu, zemlji, da ćete je čuvati. To vam je sveta obaveza i nemojte pokleknuti na tom putu. Niko i nikada više ne smije podcijeniti Bosnu, niti vašu čizmu koju ste obuli. Vi samim tim što ste iz ponosa i patriotskog osjećaja ustali da odbranite naš narod, imate pravo i na najljepše bosanske djevojke. Dragi roditelji, ja znam da ste vi danas ponosni na ovu svoju djecu i morate biti ponosni i za ljubav Božeg poslanika, a na dan zakletve vašem sinu zasadite jednu voćku u svoju zemlju Bosnu. Ovaj narod će pobjediti, jer mi se danas zaklinjemo i svim porušenim školama, džamijama, bogomoljama, zaklinjemo se ljudstvu i čestitosti. Vi kao bosanski vojnici morate znati da je hrabrost na vašim linijama odraz vaše snage. Ako budete zarobljavali, onda to činite na dostojan način. Čuvajte ženu i djecu, nemojte paliti usjeva, a sa linije nikada nemojte pobjeći, jer onaj ko izda kukavica je prezranje i kod Boga i kod naroda. Heroji mogu poginuti samo jednom, a kukavica svaki dan.
Niko nas nije pitao kad ćemo se roditi i kad ćemo umrijeti. To je Allahova odredba. Znajte da nema te sudbine koju nije Bog propisao. Kažu da smo mi u okruženju. Pa eto mi to vidimo. Ali vi ste vidjeli da i ono pile u jajetu je hermetički zatvoreno, pa mu je Bog dao onu žagicu da izađe. Nama je Bog dao 5. korpus, silu nebesku i vas. I mi ćemo osloboditi ovu Bosnu. Vi djevojke koje gledate danas ove naše sinove, neka vam prvi šart i prvi uvjet bude da bi se udale, da to bude čovjek koji se bori za Bosnu. Jer se sačuvati i Bosnu i vas i sve one naše djevojke i majke širom Bosne i Hercegovine. I na kraju sjetimo se i proučimo po Elhami šerif svim našim šehidima, svim poginulim borcima Bosne i Hercegovine. Amin. Neka vas na ovome putu prati Božja milost, sreća i ratni put neka bude uspješan za nas i za sve bosanski opredjeljene ljude. Amin. Živjet će ovaj narod. Garancija za to je i njegov 5. korpus Armije Republike Bosne i Hercegovine. Na svakom koraku traje presudna bitka za oslobađanje zemlje, za slobodu, za potvrđivanje. Jer ni jedan oslobodilački rat nije izgubljen. Pobjedu će zaslužiti bogobojažljivi, u duši čisti, u svijesti odlučni. Bosnu mi, samo zovi, svi smo tu, mi smo tvoji sinovi. Samo zovi, svi smo tu, mi smo zlatni Viljani. Boj, 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 boj za narod svoj. Mi smo sila nebeska, veliko pucanje veja. Boj, 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 boj za narod svoj. Mi smo sila nebeska, veliko pucanje veja. Vatri i u cvijeću uvijek smo s tobom mi. Majko naša, ne boj se, čuvaj